Hallelujah. Miega kafu mao jifo vito. Eye mi la kpe damne. Bena ega ve mianule nkeke nyoye hame. Be miokata miaga nodu. Ase fe enyanyo siko ga chonami egbe ya. Elabe eye nye mau. Eye bubu de kemele sopli o. Eye de kaye nye musekatato de kakeli. Eye tamichi na hebe. Musekatato de kakweli. Ya kweli. Ye miao mi yona be maulo. E musekatato de kakweli lo. Ye oyona be mau. Ye mie yona be mau. Kale toma. Ye miao ya mie yona be mau. E musekatato de kakweli lo. Ye mie yona be maulo. Alléluia. Musekatato de kakweli. E ya emi yona be mau. Ela be mau bubu de kemegali abe e ya nene o. Eye musekatato de keha megali abe e ya ma nene o. Eye de kakenye musekatato de kakelila. Ye ya emi yona be mau. Ye va wo efe mau nyenye fe dole. Mia ye fe enu wo fe agbeme. Be mi atrosi ame ntonto amadodio ame toheo ame sio akpo vovo vakpero ame sio me enyo wo son gbagbado. Eyata le gafofo yamela mi galedu eye mi achiro mo fe nyame. Alléluia. Mi achiro mo fe nyame eye me dibe mi okata mi asende gometo eme alebe mi ape Kristo to nyenye alo mo vi nyenye la nena jeblibo le gbe siagbe fe agbenono ke no mile abe khoseto wine abe amekoku ple amejachia wine le eyama kenye Kristo ume. Hallelujah. Mia tanya le gbogbon na mi bana enunye wowo esiayi ano nunye wowo mji esiayi doing good always. Awo nye esiayi. Ameketon wanye esiayi o. Novi loloto. Eye Bible gbogbona mi habena. Enyo esiayi yala. Mi awena amesiame. Doing good to all. Awo nye na amesiame. Faire du bien à toute personne. Alléluia. Et yata ye mi aide Bible me ke ye ngongon kokuya me. E nye klola mi kata mi asonde la fima. E me kalijibe ade nye kloji. Abe khoseto si ominye ene. Maule doga omle mia domoto de serfa agbemegbe ochogbe. Eye onye jijo na nyeklobe mia chok kafune. Mia chok dodoriji anayama. Meji halififi gbobena musekatato le kakweli. Eya emi yona be mau. Eye yebe nyatefe nyae. Etrozi musekatato mato le nyatepeme la nukwadi me
le dede kpɔkpɔ blibo me la nɔvinye wò agbe la woayɔ be agbenyui eye nu nyuiwo ɖeɖe koe la nɔ eme eye wòanɔ dodom hã na ame sia ame. Alléluia. Eya ta Bibla gblɔ na mi le Galatiatɔwo ƒe agbalẽ eta amade ne mi xlẽ tso kpukui ame adrea me va yi ɖe ewoa me miakpɔ le si ke ye Bibla le gbɔgbɔ na mi le afi ma ɖa. Bibla le xexlẽ na mi le afi ma bena le English me egblɔ be do not deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Hallelujah. Whoever sows to please their flesh, from the flesh he will reap destruction. Hallelujah. Whoever sows to please the spirits, from the spirits he will reap eternal life. Let us not become. Apple Music Library. You can ask me to play a radio. Hallelujah. Sorry about that. Let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. I can read again the verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Hallelujah. Doing good things to all. Awɔ enyi enunyi alo awɔ nyi na ame sia me. Kristo tɔ ke mienya la. Ekpɔ ŋkume na mi tɔxɛ bena. Enyi wɔwɔ ƒe amewo mi trɔ zu. Eya ta Bibla le gbetem ɖe dzi le fia bena le Galatiatɔwo ƒe agbalẽ eta amade kpukui amadre tsɔ yi ɖe amewo me hele gbɔgblɔ na mi bena miga ble mia ɖokuiwo o. Mi ɖo ŋku edzi be ame aɖeke mate ŋu aflu Mawu o. Mi ɖo ŋku dzi be ame aɖeke mate ŋu aflu Mawu o. Nu si ame ƒana la eya ke wòŋena esia yi. Ne efa eya ŋutɔ ƒe dzodzro vɔwo ƒe eku la, ekema hallelujah, ele nu vɔwo ƒe ku ƒam. Hallelujah. Mata la fi ma la Seigneur kpukui amenyi ale gbɔgblɔ be amen. Ne efa eya ŋutɔ ƒe dzodzro vɔwo ƒe eku la, ekema ele nu vɔwo ƒe ku ƒam eye le nyateƒe me la aŋe gbegblẽ ƒe eku. Ke ne efa gbɔgbɔmekuwo la aŋe agbemavɔ si gbɔgbɔ kɔkɔe la anɛ.
migana mia gbɔdzɔ le enunye wɔwɔ me o elabena ne mie gbɔdzɔ o la mia ŋe nu le eyi nyuietɔ dzi eya ŋuti esi asinukpɔkpɔ le mia si la mina miawɔ nyuie na amewo katã vevietɔ na nɔvi dzixɔsetɔwo. Alléluia. Míaƒe tanya le gbɔgblɔ na mi bena Alléluia. Ne efa nu nyuie la, ala ŋe nu nyuie. Ne fa enu vovo la, ma mia gɔhana wo o. Ye gɔme nye be efa eku gbegble eye enu gbegble ye koe la do tso me. Novi nu kam timi hle teƒe ya ɖo. Abele si ke apostol Paulo hã ŋlɔe ne Galatitɔwo ene le eƒe yiyinu la. Eye le egbe míawo hã ƒe yiyime la, míate ma srɔ̃ nu ɖe le eme. Abe xɔsetɔwo ene, abe dzixɔsetɔwo ene, abe Mawu ƒe amewo ene, abe kristotɔwo ene. Alebe míawo ŋutɔwo me la, miakpe ado dzesi bena dzɔdzɔnyenye ƒe ku le mía me. Eku siwo fa ɖe mía me la, etso Mawu me ye. Mawu ya, Mawu gblɔ be Mawu nyo eye wònyo nyateƒe eye eƒe nuwɔnawo katã la, wonyo abeleke ŋutɔ gblɔe tso gɔmedzedze ne. Be ewɔ nuwo le gɔmedzedze eye wòkpɔ be wonyo. Elabe nyonyo ƒe Mawu ye ŋutɔ nye eye míayɔe be nyonyo ye nye ye ŋutɔ abele si ke mi gblɔe be ŋusẽkatãtɔ ɖeka koe li eye koe nye Mawu la. Nenema ke nyonyo ŋutɔ ƒe kea ye nye Mawu. Eya ta nenye be ewo kristotɔ ewo ke kpɔ ɖeɖe la yɔyɔ va nɔ be nakpɔgbɔ gbe sia gbe bena eku kawo fam nele o. Eku kawo fam nele o. Elabe enya la le gbɔgblɔ na mi nyuie be migana mia gbɔdzɔ le nu nyuie wɔwɔ me o. Elabena ne mie gbɔdzɔ o la, mia ŋe nu le eyiyi nyuietɔ dzi. Hallelujah. Nɔvinye, mega gbɔdzɔ le nu nyuie wɔwɔ me o. Elabe enyui le me vo. Mawu nye nyui le me o. Mawu nye nyui le mia me. Eya ta meɖo la agbe nu nyuie wɔwɔ o. Vɔ medi be na se gɔme. Megawɔe ɖe intention alo susubu dzi be ne wɔe leke la yate mu akpatse ɖe ame ɖe dzi alo ne ye le nu nye wɔ na amewo la wone gblɔ be eye nye gã awo subɔla ye wɔ anyuie ne ame sia me eye Biblia gblɔ le fia bena enye sia la vevietɔ miawɔe na ame sia vɔ gake gu la ame siwo nye dzixɔsetɔwo des believers, ceux qui ont la foi en Jésus, les croyants, na wene amemawo tsowu. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Eyata nyala le gbɔgblɔm le kpukuya me bena ehiana wo be na gable dokuiwo azɔ o eye megana be ame ɖe hã ne ble o. Dzitsi nyanyui ke le asiwo abe Mawu ƒe
Dola alo mau pavi alo mau vienela alo amejojenela yepenu wogenele. Amen. Menye wazi jobe na we o. La be gbogbo kenye mau fe gbogbo kenye nye fe gbogbo ke gere miame esimi trosi Kristo tola efiami le sikemia wonyu efiami le sikemia wonu sianu le bobo nyenyeme le nutefo wome le maufo lolo de kume bena mi atoma jemaunu mi aho ya iracho maugbo novi lolo to Bible le gbogbolo na obedi maufo nya le gbogbolo na nye klobedi. Hallelujah. Be na se gome bena mi gable mi adokuyo o. Nu ya nye nu to khere ke me diba ma de peji na se. Hallelujah. Do not be deceived. God cannot be mocked. O matema du fo le maungu. Wonyo wode ele wombe ona gbobe ile nyo wom no na koire megate fe ya. Enyo wo ke cho maumela gbagbe la yenye mo fe nyanyu fe mam fe gbefa dede na amesiame ela be mo fe nyame ye enyo katale ere be mo fe nya pono fele mia domotore self agbeme vavatola novinya enyo wo wala deblibo eye miepe Kristo to nyenye ha aje maunu abale sike into dibe mi nona yene novinya gamede sube na jijodo ko bablem enye wo na glo menye nyeyo la me mama na fima o menye nyeyo la me mama ton mo leke o awo menye nyeyo wo fe nono mama oye mao dibe akpole miamo ne asinu la siola pere no vi on fa menyebe na do amegariji na trecho wo po boy alo egbovi amegbono vi o alo na du gareji o. Hallelujah. Ela be esine le wom le kela menye amele wona o mawi le wona. Ela be mio katala maupe nono me o memido e maupe nyenye kenya gbela yo cho demia me imi to si lu bo gbagbe o. Tale yebe mile enye wom la mile wom na mi antodokio ple mawu menye amegbeto ne susuna la ke à la subordonnée à la be amegbeto ne ya ne no egome ne ya donu ne e nusike donu la yo awo no vinyo bido la sendo comme le fia elle veut venir bible agbona mi nyire ba le ngongla me le vegbe ke le mi le me elle gbona mi bana mi ga ble mia dokyo o mi gable mia dokyo o. Alléluia. Mau menana odua hekede eta o. Amen. Ela be nusike amefana la esiake o ngena tefe ya le vivere na nyekli o. Nuka fam ne lo enye nous fafa on les vo maufenya ofana ega ofana enya ofana lolo ofana
enu vovovo de amenovi de fagbeme de xosetor fagbeme de amegbetor fagbeme que nunye si que ne fala eya que ngbele back et la tomana nenye enye ejimeve susutoa e fala jimeve susupenua ejimeve susupenu la vano nenye eyoro ko benye Kristo tovo ya fa ekelele fe enu la jino na benye Kristo tovo ya fa mama ke la vano na nye Kristo tovo yebe fana nouveau wawa nouveau ke la vano ela be nusi kama fana la yeko ngena eta o lenami viviebe mi afa nusia nu ke mi apala na nye enunye de sonko nusia lu sika mi apala na nye enye de sonko ela be enye fa mu mi trosu Kristo to eto zinye fa me eye nu sika o fana la enye de sonko eya ta novinye Bibla gobe nu si ne fala yeke ngenele nenye be efanu de wonti la fo jojuro nu la ala nge gbegble nenye be efa enu de wonti la fo jojuro nu me gobe nu fa o sogbo e ne fa de wonto fo la fo jojuro nu la obe ala aha gbegble you will reap destruction gbegble yala hachoma novinyo maufo duko makalebe milenkonye senga popo yame vo oglonami cho jibe voniebe efa hallelujah ne efa nu le gbogbome hallelujah etabewe ke amesifa enu de gbogbome la ane agbemavo acho gbogbo makeme amen amen glory be to God amesike falu le gbogbome la ala ngenu nye cho gbogbo makeme nuk gbogbo kao ele gbogbo akpoma mau kele miame enye gbogbo wa mau kenye nyatefea mau kenye nusia nu kenyo to bo mi nyabe ewo exactly kelilo ewo egbe ovokle nyiro vo ebe mi chadle me mesi mi ajo chake yo pobe atem deji eye ma we ple Jesus yola cha na we novi elabe ne efa enude gbogbo nula anye agbe mavo acho gbogbo makeme amen na fa nude gbogbo me Bibla glona mi ba maula gbogboye eyata mesiame sike asubola na subole gbogbo ple enyatefeme ke novia oyade nyeyade miawode demi subona gbogboa le nyatefeme ya demi suboa mau kenye gbogboa le nyatefeme la eye gbogbo me mi subo ne le nyatefe la mi magato nu de mi afenti la me o ela be enti la fo jojuro la o de odida le mi ame be mi anu agbe de gbogbo afo jojuro nu gbogbo koke fo jojuro nu alebe mi atonge nu le gbogbo me ke la nye agbe mavo ebe agbe mavo afe doye mau Kristo ba wonami
be mio kata mi akpo agbe ape mavo ye me gblɔ le mawu nyanya ɖewo me va yia bena agbe mavo la ele Kristo me eye nenye be Kristo ƒe agbe le me la ke le nya be agbe mavo le me vɔ le agbenyigba dzi xoxo eye afi Kristo la gatrɔ va nɔvinye wo dzi gblɔna mi be le Biblia me be ange ka agbe mavo atso eme miga eyata migana dede na te miaŋu le enunye wɔwɔ me o elabena ne mie gbɔdzɔ le nunye wɔwɔ me o la miaŋe enu le ye ŋutɔ ƒe azagbe la dzi ye gɔme na ame si ke le nunye wɔm la ne gakpɔtɔ na nunye wɔm ɖaa megagbɔdzɔ le eme o megagɔme esu o ne alɔnugbe la si o alo ŋutete ke la te mu wɔ bena nde ne kpɔ ŋkɔgbe tete ena Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe la wɔe megbe matrɔ kpɔtɔ ye. Alléluia. Fais-le sans regarder en arrière. Si tu as les moyens de faire du bien, spécialement à ceux qui sont des croyants, des vrais croyants, des fervents, alors fais-le sans penser, sans arrière-pensée, car Dieu te bénira. Nous siawo le gbebe ne le church yima alo le gbedoxɔme yima alo le teƒe ɖe yim ke wodo agbe la lea menye dzisisi be ona zi dzo hafi na kpe ɖe church ŋuti o alo na kpe ɖe hamea ŋuti alo na kpe ɖe Mawu ƒe dɔwɔla ŋuti o gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒonuƒo na wo dzitsinya gbɔkɔe la ƒonuƒo na nye dzitsinya la gbe na gbɔkɔe la ƒonuƒo na wo be wɔ dɔ wɔ nunyue na dɔ ƒe kɔgbe yi na nɔvio ɖe ƒe kɔgbe yi Mawu ƒe gbɔgbɔe ma Mawu ƒe nyui ma eta be gamela nanyi ava axɔ donti ava asɔ asi o eya ta wo le veve be ɖeɖe megba te miante o eya ŋuti esi asinukpɔkpɔ le mia si la mina miawɔ nu nyui na ame sia ame ke vevietɔ na xɔsetɔwo. Alléluia. Vevietɔ na xɔsetɔwo lo. Nɔvinye Kristo tɔ nenye eya ta wɔ nyui na ame sia ame vevietɔa ne xɔsetɔwo ne Mawu ƒe dɔ ne yi ŋkɔgbe menye dzisisi wòanyo o egbɔlawo le sia amewo dzi be wonena enuwo liawo ne womenɔ la etrɔ si gbe be wowɔ nu vɔ gã ɖe ne vɔa megahiã o nunana fãa ye nye Mawuvio tɔ dɔmekɔkɔ ƒe nunana ame ɖeke mazi ame dzi o nu si ke le asiwo yewo nana mana wo nenema o menye eya la na ye fie yewo zi dzi o ne ye fie axɔ yayra o dɔmenyonu nana fãa la ye me ye woyrana me le tsɔ wo be ne wona zi dzi o eye awɔe kple vevesese mele teƒe o eya ta nɔvinye wɔ nyui ne akpɔ nyui do enu si ke nyo ne naha nu si ke nyo tso me elabe be nu si ke ame ɖe ƒana la ya ke wòŋena nɔvi lɔlɔtɔwo mina mi ƒa nu si ke nyo ne miaŋe nu si ke tso nu si nyo tso me na Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe lo Mawu ne yra mi ne yra miawo katã ne yra nɔvi siwo katã gbɔgbɔ kɔkɔe ƒonuƒo na eye bena nate mu awɔ nya sia ŋuti dɔ na yayra si ke tso Mawu gbɔa na nye tɔ le agbɔsɔsɔ me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me mida kpe na Mawu ɖe eƒe nyanyui siawo ta Mawu ne ya miawo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me mise mia nɔvi Yesu nyo woyra ŋu Mawu lolo avɔdziɖola tso avɔdziɖola tso True Forgiveness Mission Australia woyra mi geɖe Mawu ne nɔ kple mia katã
Amen. Miagbe be ega yi zã ɖe ma le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.